Praise God. Please be seated, mga bugto. Happy New Year! Praise God. Congratulations, mga bugto, because you made it to 365th day of the year. Wala, kagagrabe. Nakaya mo. From day 1, nga na nakaya mo. Praise God. Iya ka na mo sapit, congratulations. Kinaya mo pala. Grabe ano. Ka-amazing ni Lord. Because, kaupod nato ni Lord since day 1. Day 1 pala, 2023 na kada na hi Lord. And I know nga, for most of us, this year was really difficult and painful. Daman mga nangyari ha aton ano. Pero it made you strong. Kita anim kalugaringon niya na, ka-strong mo nga magsimba yan nga adlaw. Bisan, karadamuan ni mo dapat himuon, karadamuan nangyari ha imo. Praise God. To, praise God. Amen? So, showing up each day, ano, maram ako, nasulod ka trabaho, naaten ka cell group, naaten ka mga trabaho na ministry, napakadi ka church, even though you're carrying a heavy burden, damo ni mo gindadaanan, that's courage. That's strength. Ito nga nilalabanan mo ang feeling and discouragement, disappointment, at ada ka na sometimes some point nga, umaayaw ka na, pero namalayin mo na lang imo kalugaringon, ado ka na, sumulod ka na trabaho, naikitan mo na lang imo kalugaringon, ada ka na, naatan ka na cell group, pero ano mo nahuna, naisip mo, diri na ako, pero at the end of the day, nakita mo yung kalugaringon, hala, kaya ko ano, umatind ako yan na amon cell group, sumulod ako yan na, praise God po to. That's courage, that's strength. Kasi nilalabanan mo ang mga negative feelings and negative thoughts nga adahay mo. And you know po mga bugto, your struggles, mga unexpected nga mga nangyari yan nga year, siguro waray mo ito expect, but you know what? They are all part of God's wonderful plan for you. Di rin man natin gini-expect, pero partiyahan plan ni Lord ha aton kinabuhi. And soon, if you will not give up, you will understand why it has to happen ha imo kinabuhi. Damo gadudugan natin mga wise. Kasi no one knows, no one is ready to face han mga losses, no one is ready to face han mga unexpected nga mga struggles. Pero may purpose itong tanan hi Lord. Bearable, nga nakaya na to nag-endure kapag maaram ka nga may purpose talaga hi Lord na imo kinabuhi. Kaya balon-balonon gud naton permian Romans 8:28 that all things work together for the good of those who love God and are called according to His purposes. So as the year ends, it invites us to slow down, to reflect on the chapters that unfold behind us, and look back to see how God works throughout an aton best days and bad days. If you will compare, ano ang mas damo, best days or bad days? Ha? Maybe, at some point, mas damo ang bad days. Mas damo na ka-voice, mas damo mga makauurit nga nangyayari nga na rin naton gusto. Pero maara makamumugto. Even at your bad days, waray kabayain ni Lord. Amen? Ada lagi hapon niya. So with the last moments of this year slipping away, let's embrace the opportunity to bid farewell to the challenges and triumphs, and let us welcome the fresh canvas that awaits us. So, and past is past. Ayun na naton. Ayun na naton, ig-alaw nga maka-affect tayo aton future, aton niya na bago nga journey nga kan Lord. Bugto, this is a moment of transition. I know a lot of you nagko-contemplate ka, ano nangyari na akong 2023? Nag-grow kaya ako? Or mas lumubog pa ako? May na-serve bihan ba ako yun nga year? Naging impactful ba na akong life, ha akong family, ha akong workplace, ha church?
May mga new things ba ako na experience? Nagko-contemplate kita yan na, nga adlaw nga niyan nga gabi ano. I know, some of you mag-take time ka, mag-journal ka, tapos makadto ka sunset niyan, makadto ka perseveranda, tapos daradara mo yung journal, sa dadaan mo an, book ni Jonas Santiago nga, The Strong Gets Tired Too. Or, an book nga, A Gentle Reminder. Oh, kompleto na ni siyang yan ah. Ready na ba ani mo journal for 2024? Ready naman mga books ngayon mababasahon and of course an imo journal. Nga hindi rin natin mga limtan bugto. Nga in this moment of transition, nagko-contemplate kita mga lessons nga aton na-learn and aton mga experiences. Nga we will cherish those memories we have made, ano, mga important people nga nakaupod naton niya na. And lastly, ayaw kita hingalimot to examine ourselves which area of our lives needs more attention for growth. Ipakilala natin kan Lord, nag-grow ba ako yun nga year? Or hain nga part or area na ako in life ang kailangan ko pahin attention, kailangan ko pahin more effort para mag-grow. Ig-update natin na aton, ig-journal niyan. Charis. So in doing this, we will be able to start a new journey with the Lord, filled with hope and faith nga. Kaupod naton hi Lord, yan nga 2024 nga and mga promises ni Lord. Waray man ka-fulfill ha 2023 pero promise lagi ito niya. Amen? No matter how long it takes and no matter what it takes to fulfill that promise, mangyayari ito ya because God is God and He is faithful. Amen? So I hope nga, I don't know how will you describe your 2023. May iba nga celebration, may iba nga painful, may naman iba nga may mga unexpected nga nangyari. I don't know how will you describe your 2023. But kung na naman ni mo 2023, ayaw hingalipot nga, hain mo 2024, kaupod mo hi Lord. Amen? So last Sunday, it was Christmas Day. Christmas Day last Sunday kay 24. Ngan today, last day of the year. And this is something special ano, kasi nangyayari iniya every 6 years. So, natutuman nga 24, ngan 31 ang Sunday after 6 years. So, ka-amazing kayo. Kundi rin na Sunday, ang 24, baby travel ka na, maybe adto ka na big cities, maybe naglilinaag ka na, or maybe nagkikinaong ka pa yan na, or nagkikinaturog ka, or adto ka iyo uma. So, amo ito't nangyayari, kung di rin na Sunday nga natuman, but praise God, and special holidays yan na ngayon natuman ng Sunday, kasi gusto ni Lord nga expand tayo ito nga kaupod tayo. And the next 6 years, diri kita maaram kung the same people lagi po natin mahikitan. So, count niyo. Year, ano ito ya? 2023 yan na. That would be 2030, maybe mga soga dito, or 2029. Diri kita sure kung same faces na natin may encounter. Looking back, year 2017, 6 years ago, diri ni amon mga tao nga nakaupod naton. Amo lang maghihapon? Diri ano? 2017, amo yun to ang time nga nagkamay-adahin. Sports Fest. Oh. Di pa ba ito nga kaupo ng Sports Fest? Ay na. Di ba kada mo nagbago? And 6 years ago, dili pasok din yung church. May dapat to crib ng divider. So 6 years from now, di kita maaram what will happen haaton nga church. Kaya this is a very special day nga nakaka-overwhelm liwat to give you the message nga natuman hini nga special day. So our message for today is a continuation of last Sunday's message entitled Call to Intimate Worship. Maybe, nasima ko Lord, I was praying kung ano nga message and ma-fit or will meet the need of the church. Nakaka-amaze nga amoy ni nga message. And I just realized that maybe amoy niya and part haaton as a church nga kailangan naton i-develop. An aton worship habit. Di kami dakata weeping habit, worship habit. Maybe amoy in part nga kailangan naton i-develop. Okay, so let us read the passage in the book of Mark,
chapter 14, verses 3 to 9. We will be reading from the New International Version. Okay, so I invite you to read it with me. While he was in Bethany, iningahihi Jesus ito reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume?" Verse 5, it could have been sold for more than a year's wages, and the money given to the poor. And he rebuked her harshly. Grabe, gin-rebuke nila harshly, Add ang description. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me." So, in the eyes ng mga disciples who were present that time, it was a waste. But in the eyes of Jesus, it was a beautiful thing. Verse 7. "The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me." She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Bagan ang iningan experience or ininga particular scene, nakakabit na ya gospel. Kasi wherever the gospel is preached, manunumduman ininga story ni Mary of Bethany. Ano kaya ni mo ginhimo kan nga mayakan hi Lord nga ini nga ginhimo ni Mabet mahinunumduman ini in memory of her. Ano daw la ito, Okay, so kaupahin nga passage even though always na natin inabasa. So let me ask you, Bugto, what would you feel if there is someone who wants to be close to you? Gusto niya makipag-close sa imo? Ano yung may feel? Like, gusto niya maging best friend ka mo or like, ka-churchmate ka mo, tapos gusto niya maging, diri ka mo magka-cell group, diri ka mo magka-ministry, pero gusto niya makipag-close sa imo or hay mo workplace. May mga tao nga gusto makipag-close sa imo. Ano niyo may feel? As for me, actually, Bugto, it is something I would treasure kasi we know nga we're not everyone's cup of tea. Dili tanan nga tao o gugustuhan kita. Kaya nakaka-amaze kung may mga tao nga gusto nila makipag-close sa aton. Diba? Pero ang pakian, naka-level mo bahira. Gusto mo ba natin maging close? Kasi diri liwat nga tanan nga tao, gusto natin maging close, diba? Amazing iya. And having people who remains despite our imperfections, dahil kipag-close sila aton, despite nga diri natin nila ka-level or ibahira, it's a green flag. And they are worth keeping and worth having. Kaya kung yung mga tao nga pinipili ka, kahit alam nila, yung mga imperfections mo, keep them. Kasi diri nga talan nga tao, suga dito. Tama? Now, what if may mga tao or there's a person who wants to get closer to you, pero mas famous siya imo, mas mayaman niya kaysa imo, mas mahusay or mas gwapo niya kaysa imo, tapos may position niya kaysa imo. May da kayo kilala? Or let's say may da ka-workmate nga, attorney na hiya. Oh, pero gusto niya makipagsangkay ha imo. May da ka-workmate nga, naka-doctoral na hiya. Pero ikaw niya gusto nga, friend, may da na ka mo ito, friend yan na. So, ma-level up ka na sunod. May da ka na ito magiging sangkay. Or maybe may da, mayor nga gusto makipag-close sa imo. Mayor Dexter. Hinunsang kay ni Mayor Dexter. May sangkay nga din ni Mayor, akala niyo ha? Hinon may sangkay ni ni Gov. Charis, di ba? Na-shock. Actually, Bugto, may mga tao nga famous, rich, mga beauty queen,
mga maghusay, mga gwapo, nga naikipag-close sa aton. Nga sometimes na-feel naton nga undeserving kita kasi di rin nato nira ka-level. Diba? Nakaka-amaze nga may mga kilala ka. Ay, saan ka churchmate mo ngayon ni Kuan? Miss Charis Abalos? Ala, grabe ito ya. Famous ito ya. Samar College. Ala, churchmate mo ngayon ni Ma'am Jess sa Pakuma? Pang-international talent ito niya. Pastor ngayon niyo Simon Abondo? Hiraan pinaka. Haira barangay. Kamu na pagdugtong. Di ba? Nganda mo pa nga di. Kaya, praise God. Proud ako kay iyo mga bugto, kay ka-churchmate ko ka. Ma-proud ka mo niyo ka-churchmate or tinatago niyo? Di ba? Nasyak ka nito't mga empleyado sa Marcach. Uy, ka-churchmate mo na lot ini nga nag-apply. Yes, ka-churchmate ko ito. May napangad to. Damo pa. Grabe talaga. Praise God. Ano? And, maraming ka mga bugto, this is what I realize when I meditate hining a passage. Kasi makita niyo bugtohan life ni Jesus Christ. Jesus loves to be present in the lives of people who are not accepted by the society. Like Simon the leper. Diri Simon Abondo. Simon Abondo, kung ano ito engineer / pastor. Sorry. Nakangaranan pero may naku na yan. Ay, tao. Okay, Simon the leper. Grabe talaga. He Lord mismo ang kumato erabalay. Zacchaeus. Hino pa? Ang mga widows, the sick and the poor. Diri Jesus Christ ang typehan, famous nga tao nga naguhulat yang hiyaan bilngon. Hiya mismo ang nadao pa ira. Ngayon, di ba, nakaka-overwhelm ito nga, Jesus mismo ang nadao pa imo. Although, diri mo ya ka-level, diri mo harayo niya agwa ta imo. Grabe ito yung may feel. And His presence alone is an invitation. Nga gusto ni Lord, maging intimate ta imo. Grabe ano? Nakaka-amaze siya. And regardless ng aton social status, nakaka-amaze nga hi Lord mismo ang namimiling pamaagi or nagbibilinghin paraan para maging close siya aton. Actually, that's why there is Christmas. Kasi gusto talaga ni Lord magkamiari kita ng relationship pa iya. Hiya ang naghimuhan, first move. Ngayon, ang ginhimo ni Mary, hining a particular passage, was a response, han call, han invitation ni Lord to have an intimate relationship with the Lord. Bugto, we cannot worship God intimately kung diri kita close kan Lord ha aton relationship ha iya. It's connected. Di ba? Ang mga tao nga waray relationship kan Lord, they cannot worship God. Kasi diri nila kilala hi Lord. Di ba? So, kailangan may dakita relationship nga dakan Lord. This story was recorded so that we may have an example to follow. Paano ba kita mag-respond han call, han invitation ni Jesus Christ, knowing that Hiya mismo ang nadao pa aton. Kaya kung ani yan na Lord, kalibutan physically, maybe ginbisita ka na yung balay, adlaw-adlaw. O, tigda ka na ulpot. O, ano ka na? Nag-journal ka na? O, kinuan, binantay. Di naman like, pangaon na kita. May da ako gindara nga tinapay para haimo. So ganito hi Lord kaupay. What Mary of Bethany did was simple act of worship. Pero na-amaze ako kasi of all who were present during hininga scene, imagine may mga disciples, may mga pertinent people who were there kasi it was Simon nga nag-invite kan Jesus, may mga disciples, but of all who were present, ito nga particular nga scene, ang naka-move han heart ni Lord, hi Mary. Actually, Simon, pero may mga rada ni Pastor, he prepared a meal for Jesus because he was grateful nga ginhili ni Lord. Di ba? Ngayon mga disciples nga adto, syempre adto ira para maghatagin respect kan Jesus, to honor Jesus. Pero na-draw an attention ni Lord, han simple act of Mary. Diri truhan mga buildings, diri truhan pagkaon nga gin-prepare, diri truhan mga extravagant nga mga butanga aadto,
but only through han alabaster jar nga iya gindara nga dakan Lord. Kaya nayakan part nga nayakan, wherever the good news is preached throughout the world, this woman's deed will be remembered and discussed. Baga naging connected na ya gospel. So later, maintindihan natin pa kay giniyakan ni Jesus. So let's move on, just a short review, Ayan. Verse 3 otro, it says here, while he was in Bethany reclining at the table in the home of Simon the leper. Dini makikita nato ni Jesus Christ. He was in Bethany because he was invited by Simon the leper and healed from his sickness. Ngayon, again, this is Simon's way of giving thanks to Jesus because ginhealed hiya ni Lord. Ngayon, with them were Mary, Martha, and Lazarus. Although, diri yagin mention nga diha aton passage, but it was John's account nga nahibaruan naton nga nakadto inira. Inira nga mga magburog to, they were closest to Jesus. Han mga passage sa Bible nga makikitaan naton inira nga magburog to, hiraan, harani talaga kasing-kasing ni Lord. Now, while they were eating, habang nangangaon hira, while they were eating, a woman came with an alabaster jar. Bagtuan surod lang naton perfume jar. Yan Kasi, kapag maupay nga niya surudlan, it means marahalon, it means originally maupay nga klase. Diba? Nga diri mo ito babasagon. Pero hato jar lahiya para ready basagon kahit bisaan na sano. Kasi diri nagmamatter kung anon surudlan. Ang nagmamatter an sulod. Ang sulod ang nagmamatter. So again, this woman's name was not mentioned here. Hindi nga passage where I mentioned that it was Mary of Bethany. Kasi damuan Mary Magdalene, Mary mother of Jesus. Here, it was Mary of Bethany, the sister of Martha and Lazarus. What's unique about Mary, Ano ba ang unique about iya? Iri nga magburog to. Ano ang unique iya? It was her passion for Jesus. It was her passion for Jesus. In every occasion bugto where Jesus and Mary were present, she is found at the feet of Jesus, either listening, crying, or worshiping. Nakaibahan ni Mary. And in this particular passage, ang ginhimo ni Mary it is considered as an act of worship. Actually, extravagant act of worship. So let's just review kung ano ba ang worship. Worship to honor or respect God, to show love and adoration to God, to express adoration and reverence for God, to show or display the worth of God, value ni Lord haaton, to kiss as in to kiss the hand of the superior, commonly associated with bowing down. So that is worship. Kapag gina-adore mo hi Lord, gina-obey mo hiya, nag-show ka and respect ka iya, di mo reverence sa iya, that is worship. When you do everything for God, you turn your actions into act of worship. So diri talaga ya, totally nga, giniiba mo ni mo ginimo, but you turned your intention, your motive to God. And when you do that bugto, that's worship. But there are things sa aton kinabuya, kailangan talaga natin i-change. For example, kung nato ka lahat trabaho, but you offer your work to God, you are worshiping God. Tama ba? Ato kayo balay, nanuhugas ka, naglilimpyo ka. When you do that for God, that's worship. Di rin yung sarili nga, adi ka permiya church, ado ka permiya ministry, SL group, para marakain mo nga worship. Pero, mayakan ka, okay lang ano kung magsigarilyo, basta I do that for God. Di rin namin ito siya. Kaya nayakan man nga, i-turn ito in your actions
as an act of worship, di rin na po ito yung acceptable. Kaya bugto, may ada acceptable and di acceptable acts of worship. Okay lang ngayon ako maglinaag, mag-ininom, basta para kan Lord. Di rin na po ito yaliwatan siya. Di rin na yung acceptable. Okay, naintindihan ninyo? Klaro. Kaya bagay sabihin ka, okay lang ngayon. Basta I'll turn everything I do into an act of worship. Diri po, tanan. Kung nato kayo balay, then naglilimpyo ka, nagatrabaho ka, para kan Lord, that's worship. Pero ang magsisigarilyo ka, mag-ininom ka, mayakan ka, okay, para kan Lord. Diri na ito yan siya. Okay. So, the question that we to ponder is this. Kay very important kan Lord and worship. This is a personal question na imo. Kay kaya importante ora-ora kan Lord and worship? Hatanan nga activities in church and events and worship good ang pinaka-highlight. Ang pag-worship good naton nga dakan Lord. Kaya bugto importante tiya ora-ora. Actually, worship is a big thing in the Bible. Big thing iya, both in the Old and the New Testament. God is God, bugto. And all His creations were made to worship Him. Tanan. Kaya God expects us nga i-worship Hiya. Di ba naton song kanina? I was made to worship. I was made to bless your name. An expectation ni Lord aton is dayawon taya, simbahon taya, pasalamatan taya. Amo iton gini-expect ni Lord haaton. We are made to worship Him. Sad to say, of all the creations of God, only man failed to worship Him. Pero kitaan mas damuan ginaaro kan Lord. Pero kitaan na failed pag-worship pa iya. The stars, the moon, the plants, and the animals, they all worship God according to how they were created. I still remember han video ang ginapakita ni Pastor Amon before and how great is our God and kan Louie Giglio. Gagin pakita dito ang video paano nag-worship ang mga fish, kan Lord, and paano nagsa-sound and moon, and mga creations just to worship God. Nag-worship talaga yung kan Lord. Nga nakakapamarat, nga ito yung mga butang, parang waray good value aton mga mata. Pero, they are worshiping God. Ka-amazing, di ba, bugto? Ngayon, ang tao, we failed to worship God since the account of creation. Because Adam and Eve They obey the devil in the Garden of Eden. From that moment, bugto, na failed na hirap pag-worship kan Lord. Ano nangyari after that? They were hiding, they were ashamed, they were afraid. Amo ito nangyayari kapag nakakasala kita, di ba? Ngan maka-around na pag-worship kan Lord, pagdaop kan Lord, because of sin. Maray na maka-worship ang tao kan Lord. Nagtatago na kan si leader. Ay, hala, ko ang si leader ha, sentro, didilaan niya ako Novo. Tapos, babantayan mo na liwat, uy, tigawas na, tigawas. Na-skip, nag-hide, na-awod. Kaya na di ka na napakita, ha, cell group, na-awod ako. Pero bugto, amazing, kasi the moment they failed God, He Lord ang namiling haira. Diba? Gintawag pa hira. Adam and Eve, hain ka mo. Diri ra biling ni Lord, tungod kay, diri ra nakikita ni Lord. Ginbiling hira ni Lord to see an response. Diba? Maaraman hilod nga nanago hira. Maaram hilod kung nakain hira. Pero ginbiling hira ni Lord for them to realize nga despite nagkamalila hira, ginbiling lagi at hira ni Lord. Diba? Kaupa ito nga moment, ida. But to remember this, man's greatest failure is not in their career, nor in their business, or in their earthly relationship, but the failure to worship God.
amo itong pinaka-greatest nga failure ang tao because amo inibog to and butang nga may impact ka eternity. Dili ka maging successful ay mo career, may langit ka. Dili ka maging successful ay mo business, okay la, may langit ka. Dili ka maging successful ay mga earthly relationship, okay la, basta may langit ka. Pero bugto, ang greatest failure ng tao is kung ma-fail kita pag-worship kan Lord. Kasi may impact kiya to eternity. Kaya don't get discouraged if your friends are more successful than you. Okay lang iton. And dapat naton taganhin value aton kinabuhi. Isan aton personal nga walk nga dakan Lord. An aton personal nga relationship nga dakan Lord. Kaya ha moment hano nga nahikitaan nato nga nag-iiba-iba na kita. Ang iba, successful na kita, nagitikang pala. Di na naikitaan kung ano ba talaga ang mas importante aton. Will you still continue serving God even if na-left behind ka na ni mo mga friends? Han mga tao nga imo ka-batch? Han mga tao nga ka-level mo lahat to, yan na diri mo nera ka-level? Di na maikitaan kung ano ba talaga natin ginva-value. So, bugto, remember, ang aton greatest failure is diri ko nabagsak ka ha imo exam. Diri nga waray ka makarawat han imo gina-applyan, diri gihap kun waray ka sagutahan imo ginawayaban, but your greatest and or our greatest failure is when we fail to worship. Amo man talaga ang pinaka ultimate nga purpose why we're created, that is to worship God. Maaram ka ba iton? Kung di ka maaram now, you know. You were made to worship God. So, nonsense bugto. Kung ma-achieve natin tanan nga dreams, may dakit tagi-uupay nga trabaho, dako nga sahod. Nonsense siya nga tanan, kung waray kita, di ha Ginoo. Diba? Nonsense tanan. Kita ang pinaka-famous, pinaka-mahusay, pinaka-gwapo, pinaka-dumon followers, pinaka-influential. Pero, diri kita nag-worship kan Lord, waray kita relationship nga dahaiya, nonsense lagi hap ito nga tanan. Pero, bugto, if waray kita ito nga tanan, pero may relationship ka nga da kan Lord, your name will be written in the book of life. And that matters most in the eyes of God. Okay la, kung di mo nakikita na imungaran ang list of pastors, basta na imungaran aad to ha book of life. Amen? Okay la. Kasi diri ito asyan may impact. Diri Lord mayakan tungod, kaya waray ka makapasarn board exam, diri ka gihap mahiaapi nga dihan lista, ang mga kasulod, halangit. Waray nga diha book of life ang imungaran. Diri ito asyan basihan ni Lord. Ang kikitao ni Lord, ang imo relasyon ha iya. Amen? Good thing, praise God kung napasar ka, kung may mga achievements ka. Basta, don't make all those things be the reason kay ano napapaharayo ka. Kasi pugto, looking back 5 years ago, 6 years ago, 7 years ago, or 10 years ago, bugto, you are now living an imo gin pray before. Pero how come nga an imo answered prayer naging reason pa hiya nga napapaharayo kita kan Lord? Diba? That's the reality. We're just, aton may dayan na, this is our prayer before. May trabaho ka na, pasara ka na, ma-open ang imo bada, may cellphone ka na, prayer la ito naton before. Pero sometimes, di rin natin na malayan nga, aton answered prayer yan na, amo na ang rason kaya ano napapaharayo kita kan Lord. So be grateful. Be thankful nga ayaw good talaga iwaraha imo priority list or ang pinaka-valuable thing sa imo life. Ang imo good talaga relationship nga dakan Lord. Even if ikaw na an may doctorate degree, still ang imo pinaka
importante or pinaka-priority mo life, isan imo lagi relationship kan Lord. Even if ikaw na may pinaka-progressive or pinaka-successful nga career or business, still, an imo pinaka-priority isan imo lagi relationship nga dakan Lord. Even if napasar ka na han 5 nga board exam, still, an imo lagi priority, an imo lagi hapon relationship nga dakan Lord. Sana diri magbag-o, bisan damo nan aton achievements in life, diri magbabaguan aton priority. Amen. Kasi amoy ni an reality, an aton answered prayer, naging rason hira kay ano na, paharayo kita kan Lord. Yan na, I remember mga students pala kami, magdasig kami, we are so inspired, gumaniguro pag-eskwela, makahuman, magamiada trabaho, pero nakahuman, nakatrabaho, gininam po makapasar, gininam po makatrabaho, but after, nakarawat ang trabaho, nawara na kan Lord. Humarayo na kan Lord. Diba? So I hope to, whatever achievements may dakita aton life, diri magbabago na aton priority. Magre-remain ni Lord nga number 1. Kasi amo ito't naghahambol ha aton. Diba? Waray kita ihahambog ha atubangan ha Ginoo. Whatever achievements we may gain in this world. That's the reality. So sana diri iton magbago. Again, ang greatest failure ng tao is an failure to worship God. Remember bugto, tikangon nato na Old Testament, kiano gin-call ni Lord ni Abraham? Kay ano gin-destroy ni Lord ang Tower of Babel? Kay ano gin-allow ni Lord? Hello? Hindi lang yan. So kaya ano ginalaw ni Lord and flood during ang time ni Noah? Kaya ano gin-rescue ni Lord and Israelites sa Egypt? Diba? Ang main reason ni Lord is to raise up people who will worship Him, who will seek Him, who will know Him. Amo ang main reason permi ni Lord. Pero amo permi ang issue ni Lord ay mga tao. Gintawag ni Lord Abraham, kasi yala ang tao nga nakilala iya. So God wants to start with Abraham para magamay ang generation nga nakilala iya, nga may faith nga daha iya. Gin-destroy ni Lord ang Tower of Babel kasi ang tao ginu-worship na nira ang mga butang nga ira ginhimo. Naging mas importante na ira ang mga butang nga ira ginhimo, ira achievements. Kayang-kaya na kung nira abuton ang langit by their own efforts. Ginalaw ni Lord ang flood. Tungod ang mga tao, di rin na natuod kan Lord. Hinowa na lang iya family. Di rin nakilala iya. Ginrescue ni Lord ang Israelites from Egypt because God wants them to know Him and to worship Him. Di ba ang rason ni Moses pag atubang kan Pharaoh? Makadto kami ha mountains out of Egypt para i-worship He Lord. Amo ang reason ni Moses. Ngayon, had times ang mga prophets, God sends judgment because an main issue permi ni Lord at tao, they failed to worship Him. Pero may nawawara pagdaap kadakan Lord ang mga tao. Kaya if we will kita naton hano nga an always good naging issue ni Lord at tao is dirihira nag-worship pa iya. Nawara permi. Aron ginimon mga tao, they worship other gods, the golden calf, man-made image, mountains, earthly kings, ginimuan ni Rahin mga image. Amay ito ang tao. Yan na, waray na iton. Pero iba na nga pamaagi ang gino-worship nato ang kalibutan. Iba na, nag-level up na liwan. Diba? So, God is looking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Again, may dakita false worship. False worship is a worship without heart. Ang nagdadayaw nga warayan kasing-kasing. Diba? Isaiah 29, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Lips la. Memorize ang lyrics, pero anira kasing-kasing waray. So, false worship, worship without heart, is not acceptable. Again, it's not acceptable in the eyes of God. While true worship is worshiping God with all
your heart. Unang-una, worshiping God with all your heart. Kaya ang ginkikitaan ni Lord, 1 Samuel chapter 16, the Lord looks at the heart. Kasing-kasingan niya ginkikitaan. And then, una, worshiping God and worshiping God in spirit and in truth. Amo inibog to an acceptable kind of worship. Worshiping God in spirit and in truth. Kaya those people who doesn't know the truth, diri talaga yung makakag-worship kan Lord. Kasi ang requirement ni Lord pag-worship ay ira is truth. And kamatuoran. Diba? Now, the question is, and can Mary act of worship acceptable ba to ya kan Lord or dire? False worship ba to ya or true worship? Kitaon natin hano. Verse 3, nayakan niya da, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Dili lang kita magbalik-balik hining a verse. So, let's break this into pieces. She brought an alabaster jar with very expensive perfume made of pure nard. And it means it was the best worship nga gin-offer ni Mary. Next, she broke the jar. Na broken and jar. Di na natin makitaan nga gin-sacrifice niya. An iya, gintirukan. That's a form of sacrifice. And poured out the perfume on his head. It means nag-surrender hiya nga dakan Lord. Gin-surrender niya an iya heart nga dakan Lord. Okay, so, i-cross-examine nato ni Mary. Kung nakasulod hiya ha, true act of worship. Unang-una, para kanino niya gindaraan perfume? Para kan? Jesus. So every time nakadi kita church, para kanino kita napakadi? Para kanino? Para ha ministry? Para cell group? Para kan Lord. For Mary, gindara niya ang perfume for Jesus. Next, aada ba ang love ni Mary para kan Jesus? Aada ba? Nada, nakikita ba ang love niya? Bugto, the fact that this perfume was intended for her husband, ang pinaka-iglalove niya, she knows that Jesus deserved this kind of offering. For someone nga iya, ginlalove. Diba? Last Sunday, ganyakan ko, nga ini nga perfume was intended for a husband. Ang pinakaginhigog man niya nga tao, na waray husband, pero gindara lagi natagihapin niya nga perfume. Meaning, love talaga niya, Lord. Just as she loved her husband. Now, was it done in spirit and in truth? Ada ba ang truth? Ada bugto. Ano niya ka ni Jesus? Mary's act was preparing Jesus for a burial. My faith, he Mary kan Jesus. So, klarado no. Kaya our first point last week is that intimate worship happens when you give your all to Jesus. Kapag binigay mo lahat kay Lord. Ngayon, ini nga particular nga passage, there are two kinds of believer that you will encounter here. Ang una, Judas, nga nag-comment kan Mary, nga it's a waste of money. Kunwari may concern hiya, han mga poor, but he was actually a robber. Ngayon, didigi hapon, mamimit natin ni Mary. Mary, who brought the alabaster jar with expensive perfume, worth a laborer's 1 year wage, poured out the perfume on Jesus' head. Mga bugto, same gihapon ini ha, Christian community. May mga tao nga sugad-sugad kan Judas nga mahilig mag-comment. Mahilig mag-comments. Halat iya pagsasayaw dahon bagan dirian siya. Aniya stepping, aniya kasilhig, aniya paghimon ministry bagan mas maupay pa dayto kun
usugaron niya hini. Di mahilig ra mag-comments. Kunwari may concern. Pero may dangay niya self-interest or madayra kakaiba nga motibo ira ginihimo. May mga tao nga suga dito. Pero wala ito is FCA, of course. Dili po, hindi. May mga Kristiyano nga nagpo-profess to be a follower of Jesus. Pero ang ira heart nga oray nga dakan. Kunwari concern hira, di ba? It's a waste. Ngan ira pa gin-rebuke harshly. Grabe ni nga mga disciples ako dira. They are after the blessings or hanira makukuha church. Mainin mga tao nga mga giniyakan ni pastor nga mga elite. They are just after the blessings. Pero waray ngayon hira relationship nga dakan Lord. May naghihapon mga believers nga bagakan Mary. They are willing to give their all to Jesus no matter how much it cost them. Aminin mga tao nga nagsisaynohan mga opportunities nga adto ha big cities. Nag-apply ka ha Manila, pero kay gusto mo mag-serve kan Lord, nag-no ka. May mga offer ha workplace nga ma-promote ka, nga maging makilala ka, pero nag-no ka kasi gin-prioritize man mo pag-serve ka na kan Lord. Diri ka na nag-a-attend ng Christmas party, mga kalakatan yung mga sangkay kasi gin-prioritize mo ang church activities and events. Bugto, in that way, bugto, you are acting like Mary. Gin sa sacrifice man, imo kalugarin yung nakalipayan, yan, imo comfort, just to be in service for God. And you deserve to be appreciated. Salute talagahan mga bugto naton nga nagsasakripisyo nga dakan Lord. Ang mga nagatrabaho, nagawas ka alas 7, pero mag-cell group ka pa, mag-prepare ka pa parahan meeting, mag-aandam ka pahan, mga mangyayari ang mga sunod na adlawan mo kinabuhi. Pero goal ka na. Praise God, nakakaya mo na lahat, no? Di ba? Amazing bugto. Salute talaga iyongan. You really deserve to be appreciated. Bugto, praise God ha iyo kinabuhi. Tikang kapahagandara, pero namasahay ka lang nga, nag-utang ka lang iwa para sahay. Praise God. Tikang kapahadara, masumaraga. Tigang kapahatakloban, di mikmik, tigang payatakloban. Tigang kapahaibang bansa. Diba? Praise God, kasi nakikita natin nga ginbabalyo mo talaga ang imo pag-serve nga dakan Lord. No, hi Adam, tigang painihakalbiga, uli-ulian lang niya, pag-practice, pag-service. Diba? Grabe bugto. Maaram ako some of you ginyayak na nakamuha. Ado ka na lot nga to youth church. Adi holidays yan na. Ado ka lang pinamihakat balogan. Mama, hindi mo ako naiintindihan. Kuan. Grabe acting. Diba? Ginayaknan ka na nga. Nagiinano ka na lang nga. To dapat aadi ka labalay. Kaya ano na yan na holidays yan na. Mama, it akon priority. Hey Lord, diri ikaw. Oh! Naku. Halalayas nga di kung diri mo ako priority. Adi pa, na-amaze ako, I am really praying in silent. Han mga tawang naikitaan ko nga, nagta-tithes, nag-offering. Bisan maaram ako nga binadget ura-urat ira kwarta. Na-appreciate ko ang mga students, ang mga members in church nga nagko-contribute han mga aragmot, parahan training, parahan mga activities sa church. Bisan I know nga, inihira, makurilot itira kabutangan, pugto. God will never forget your simple act of obedience and faithfulness. In due time, tuod la, i-reward ka ito ni Lord. Keep doing that. Kaya na-appreciate ko itong may naguhulogin. Sinsilyo, naamot, mayakan, ti amo lang itak mahatag, kaya amo lang. Na-praise God. Na-appreciate ito ni Lord. God knows na you are doing that with all your heart. Diba? Kaya really, ganda mo ito nga diya church. Usa ka ito. Palakpakin natin tat kalugaringon. Kaya kauupahin nga illustration, di ba, and poor widow, they all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put everything, all she had to live on. Tanan, hada mo nga naghatag an offering, and na-notice ni Lord, and nakaka-capture na attention ni Lord, ini nga poor widow. Bugto, many times na-capture mo ang attention ni Lord. I'm telling you that.
those things that you're doing in secret, and mga little things na yung gina-offer kan Lord, bisan maaram ka, it cost you a lot, na-capture mo ang heart ni Lord. Ayaw la, kakuan kung diri ka nanonotice ang mga tao, that's okay. Importante na move mo ang kasing-kasing ni Lord. So, let's move to our second point. Hindi na dapat ini mag-ikatulo ka times. Okay, so, next, what kind of perfume ang gindara ni Mary kan Jesus? According to verse 3, that is a very expensive perfume, mahal, very expensive perfume, made of pure nard. So, ano yung description bugto? Very expensive and made of pure nard. Ito nga description itself, it means best talaga ang gindara ni Mary kan Jesus. Kaya natin second point is, intimate worship happens when you give your best to God. Kapag ginahatag mo ang imo best nga da kan Lord. Okay. So according to study, ini nga perfume nga gindara ni Mary is made of pure nard or spike nard trees. Amini po nga kind trees, diri niya biling hatanan nga nations, diri na ikitaan. Kundi dito la po niya India and China. Ibig sabihin, very rare la talaga hiya. Praise God, nakapalit ni Mary ha. Noon ta mabot ito nga diha Philippines. Para makapalit kita. So, ano ba ang difference between pure and fake nga perfume? Anong difference niya? And fake nga perfume, mahamot ka tinikangan, pero hindi tumatagal. Diba? Kualaya, for temporary use only. Oo. And then, and pure nga perfume, tumatagal, panghabang buhay. Bisan di ka kumarigo, mag-perfume ka la, mahamot ka na. Di ba, amo ka mohito pag di ka mo naparigo? Di ba, Pastor? And, according kan John, han-account ni John, ini nga perfume, tungodan perfume nga gin-pour out ni Mary, naging mahamot ang bugos nga balay ni Simon. John 12 verse 10, the house was filled with the fragrance of the perfume nga gindara ni Mary. So bugto, kapag ginahatag mo nimo best nga dakan Lord, so best ito iya kung pure an imo kasing-kasing. Kapag best nga rin aton ginahatag nga dakan Lord, nag-iiha kita nga daiya. Nag-iiha an offering. Nag-iiha an aton pag-serve nga dakan Lord. So kitaon naton nga dano. Mary's act describes the kind of heart nga may daya for Jesus. Kasi when it comes to worship bugto, dili kita nag-iiba-iba. Dili mo pwede piriton to sa nga tao nga mag-worship para sugadahi mo or sugadahi. Dili mo pwede piriton. Diri ni piritay, uy, guliat God. Uy, ani mo step, ano na? Upaya. Diri ni piritay and pag-worship. Dili kita nag-iiba-iba. Kaya no, an aton intensity, and depth na aton worship depends on gaano naton ka-valuable Lord the aton heart. Kung gaano ya ka-importante, kung gaano ya kadako. Ngan we don't have the same view of God. Pwede kan Maria, grabe kadako ni pagkita kan Lord, kaya sugad diya mag-worship, sugad diya magdayaw kan Lord. Or pwede naman kan buyag sa buyag. Bugto kayo ito ni Pastor. And boyet na lang. Kailangan natin mag-irotan mga ngaran kasi diri ako maaraw ni mga ngaran. So, hindi mo pagkita ka Lord, kung diri good sugad ka dako, sugad na ito yung pag-worship. Kaya an aton intensity ng pag-worship ka da Lord, kung gaano ka larom, gaano ka taas at aton pag-worship ka. It depends kung gaano, ano imo pagkita kan Lord. Kaya bisan ka pa mamirit, di na mo hindi nga makukuan nga. Sige na, God. O paano imo stepping? Uy, sugad ako, no. Di ba? O, sugad din eh. Hataasa pa. Di rin mo itubog to, napipirit. Pwede ito niya himuon, pero niya kasing-kasing, waray dida. Di ba? Iba-iba kita bugto. Depende na aton personal view, ng pagkakilala kan Lord. Those believers nga halaro man imo pagkakilala kan Lord, grabe ka da ako ni pagkita kan Lord,
na-amaze ka, mga ginhimo nila yung kinabuhi, it reflects how you worship Him. Di na nahikitaan. Pero pang, ani mo nga, di pa kilala kan Lord, parang, amulayahin niya, mo worship, so gadala iton. So, nakikitaon tani. Yan ko, performance. Ay, kitaon natin, kung gaano ka, dako na yung pagkakilala kan Lord. Tika nga natin ha, Frant, kaya di Charis. Ina-sample siya, sample. Kinaluluya ko sa worship leader. Nagawas at iraugat diri. Let's bow down! Suwaray talaga may na-bow down. Naluluoy na ako kayo siya. Dahil nagkakahiwi ng tao sa dito, friend, para ma-encourage ko pag-worship. Pero kita na sila, waray nangyayari. Ako lang ginatandiran nini nga kabataan. Aton mga gitarist, taon makamot. Grabe na nga. Kusa natin drummers para lang ma-feel mo ang beathan song. So nang makasayaw ka gud tiupay. Pero tama, di ka pala, bisan na lang ang beathan song, di ka pa nakasabayan ko pag sayaw, na iba ka pa. Dapat nga di, kumadi ka. Ungod, kasi grabe it worship team. Kaya ira talaga ni mo ira best makag-worship ka la. Pero pagka di mo pag-attend mo ang worship, makalan, kuhan din na, tuod nga natok daw. Waray nangyayari. Nagkaluyaw-luyaw na lang worship leader pag ginuli at waray ka lagi hapay babati eh. Di ba? Kasi required ira pamumuhay nga kan Lord, nag-worship po para pag stand nira di dia front, di rin nagper-pretend. Ungod talaga ito. Pag sila nga, let's bow down. Ungod ito. Di rin tila nag-uyas-uya. Di rin tila nag-joke la. Ungod ito nga ginihimo. Nga paniguro. Kita mo, nagawas na nila ungod nga buses pag nagdadayaw na di dia front. Pero normal mo lang nga tira ka iso, di rin sugad. Di rin tila nangungugat. Di nila ito ha front. Kaya naniniguro ko dira. Sabay-sabayan tagad gihapon. Diba? Let's give. Ighatag naman natin best nga dakan Lord. Okay, so best na nimo offering, naghatagan best mo nga offering nga dakan Lord. Nimo tayo sa offering sa pag-serve. Dili naman kita aton pagkantangan pagdayaw, ig-level up naman liwat. Diba? So patapon-tapon naman gyapon at mga worship team. May nila pagdayaw kay grabe. Happy day, pero diri happy anim na wong. Mas nanay ba ito nga, inspired ka ora nga adhiya friend kay happy day, pero pag may nakikita kaya mga naong bagan, di man nila happy, may question mo yung pag-lead. Ala, sakto ba nakpag-lead? Kaya na may mga diri happy anira day yan ha. Bagan waray man nila katap ni. Magto. Tama na kita ini? Kinko lang. Okay, so how can we give our best to God? Amo ini, anaton mabaroan. Gusto ba ni ihatagan niyo best nga dakan Lord? Amen? So kung gusto niyo, amo ini naton kailangan manumduman. I-question naton na aton self if may cost ba iniha aton. 2 Samuel chapter 24, verse 24, it was King David who said, but the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Nadiri King David, nga maghatagin offering nga waray costa iya. So, anong background ng story, ano? So, the background of the story, gusto ni King David palito nito nga threshing floor ni Araunah para din niya mag-build an altar for the Lord. And then, since King Araunah, gusto niya i-offer ini nga for free. No, diri mo na kailangan bayaran, King David. Maghatag ko na imo for free. Kumbaga, libre.
Pero King David, nag-incest siya. Diri pwede libre. I insist on paying for it. Bagto, masarap ang libre, di ba? Ungod ba? Marasan libre, maupay ang libre. Aminin. Mahilig ngayon sa mirang, libre God niya, nit Jollibee. Libre naman, dito kuan, King Bean. Di ba, sahod kaya na, libre. Mahilig kayo dito, di ba? Libre. Pero, ay ito value haimo. Ang tanan nga nare-receive mo nga libre, waray ito value. Kaya no, na-appreciate mo la or nagkaka-add value ang tao or ang mga butang ha aton life kapag may cost ha aton. So, let's say, so ganini, pag may namatay ha imo neighbor, nagtitinangis ka? Diri, di ba? Kaya ano, waray ka mat mag-goal para waray ka mat hayang magatagin kwarta, waray ka mo connection, waray ka mo relationship, waray sacrifice nga nangyari. So, waray value ha imo. Kasi, neighbor mo man niya. Pero pag namatay nga ni imo relatives, imo friend, tas may da ka na, may mga ni mo aya, ni mo misay, grabe ning pagtinangis kasi may sacrifices ka na ginhimo, may halaga na ya. Kapag nagsasakripisyo ka na nga niya o sa nga tao, naghatag ka na time, naghatag ka na iyan mga butang, di na nag-start, ginamay na ito yung halaga haimo. Kaya may mga tao nga waray label, pero may ada na connection. Kasi nag-start naman ka mo paghatagin time, nag-start na ka mo paghatagay, pag-sacrifice. Kaya di nga ni ka mo nagkikita, na-hurt ka na. Kaya may gini-expect ka na, may halaga na hiya, haimo. Di ba, mga young people? Can relate ba kita? Oh, ayun. Akala nyo, di ko yan alam. Pag may halaga na haimo ang tao, ma-hurt ka na hiton kapag mawarahi haimo. Bisan waray ka mo ginbutang nga label ha iyo relationship. Okay, ano ka man on, waray man maging kamo. Kasi di ba nagtatawagay ka mo? May nakaka-relate ora-ora, pastor o ni mga daraga. May mga no-label relationship. Pero na, good night. Good morning. Ayaw pagutom. Adi, bugto. Ito nga mga words, ayaw pagutom, ayaw pauran. Ngaran, waray ka mo label, klarado it kasing-kasing ada. Nga, di naman niyo aminon, nai-inlove ka na. Oh. Agi, ito kay pahin kita mag-ikatulong nga Sunday. Balik kita nga di. Anen? Marasaan libre, pero pag libre lang nga ni permi, waray hiya, baliyo ha ato. So, aton pag-worship nga na pag-serve kan Lord, actually, giniristoryan namin yung last meeting han leaders. Yan na kasi damo na natin mga young professionals. Pwede na kita magpalibre ha era permi. Di ba? Parang na-encourage pa da ka mo. Pero bugto, para sa libre, pero waray value aton. I remember, tanan kami students pala kami way back 2012, 2011, 2013, 2015. So, ang mga first graduates nga din ni, I think, 2014, may tayraan mga first graduates. So, during ito nga years, maram kamo, waray pa yung professionals. Pero naatan kami youth camp, naatan kami training, naatan kami kung diin-diin nga may registration. Ano naman ginihimo? Nagwa-fundraising kami, naghihimo kami munchkins, nagabalik kami plastic. Nganda mo kami nga nakaka-attend. Ngan, because of that, naga kami ada value na ang pag-serve nga da kan Lord. Kaya bugto,
may damalain nga side and permi ka na ginlilibre. Kasi nawaray value. So, for example, may training, tag 50 man lata kay mami kuan. Kayang-kaya niya. After 50 la, ito bisan daw ka mo, 20 ka bugos, kaya yan. Ginbless, hi mami, hi daddy, itay, nga ni inay. Pero ikaw, diri ka i-bless kasi diri na kami ada value ha imo kasi waray sakit. Mas marasa ang worship nga nasasaktan ka. May hurt ha imo nga part. Diba? Marasa iya. Mas naga kami ada yung halaga ha imo. Adi pa, kapag ano sa nga butang, may sacrifices ka na ginhimo, may cost na imo, diri mo basta-basta bubuliwan. And reason kay damon young people or damon mga Christians nga madali la bumuliw nga kan Lord kasi waray ka mag-effort good hani mo pag-serve kan Lord. Waray ka mag-register. Waray natin kahin cell group waray ka amot. Char. Natin kan training puros la libre. Natin ang banding puros kan itay, kan inay. It doesn't mean bugto nga nadiri kami nga humatag. It's for the part yung mga students nga dapat ma-appreciate niyo ang value niyo ginihimo nga dakan Lord. Kaya madali na yan na diri na ako magapadayon. Pero kung nasaktan ka, kaya na ako mag-give up. Damo na akong gin-sacrifice ni it cost me a lot na akong pag-serve ka. Diri ako mag-give up. May imperfections matada pero magpapadayon ako. Diba? So, next cell group niyo. Sunod nga banding niyo, alams na. Di ba? Bisan ba kayo pamagyakan ni sa leader, saying dahil, adi na, 500. Yak na dahil ni mo sa leader. Inay, waray pa training, pero adi na registration. Di ba? Ano ka lang signon na bago ka na? Amen? It's good. Niyan, magitikang na kita. Kasi pag libre lat permi, diri ito yan nagiging kuan nato, nagiging importante aton. Hay yung mga atingan kuya nga diyan na damo naman ang rason nga mag-give up na ira. Pero di na naman mag-give up kasi grabe na aton mga sakripisyo dinhi. Damo na nangyari aton. Nagtinangis na kita, nagulan na kita. Pero grabe, Lord. Adi pa, another way of giving our best to God is when you wear your best kan Lord. Unang-una, di ba, na akong iyakay pag-serve kan Lord, aton offering nga kan Lord. So best na ito iya. Hanato naman panulot. Na-remember ko yung Pastora Loli, nag-testimony niya. Aniya mga jewelries, aniya mga bulawan, ginsusulot lang niya pag may mga events sa church. Pero adto nga niya gawas diri niya ginsusulot. Nayakan niya testimony kasi may daman ako hini. Kung waray ako, okay la. Pero kung may da ako, igatag ko ini kan Lord. Iya ini dapat. Iyan mas deserving nga mga kita ini para ini dapat iya. Kaya na-appreciate ko ini nga mga young people nga nasimba nga ni bagan maaten in fashion show. Gusto niyo sample? Okay, tao na. Balik. Yan. Di ba? Maying star of the night ba ito, Kuya Victor? Shit, iya sulot yan na. Di rin, iya nga ninigin ilan masulot. Diba? Pag nasimbangan ni Kuya Victor, mapupuna mo talaga. Diin ka kaya nga, bansa tikang. Inihit siya, hinahit siya. So inihit siya, bagay niya, pero munghay tiya sulot. Pero na-appreciate ko. Dati sarili mga marahalon, mga ukay-ukay la. Pero grabe siya. Hinon sa leader hini. Praise God. Okay. Lord, sorry. July, hay na no. Palagpakan nato ni July. Nanay, pagkita ko kan July kasi ko yan magawali. Pero, ungod la, praise God, ito yung makina. Actually, dama man talaga nakibubutang nga di, syempre di man maigo, tanan. Diba? Best liwat dapat, beforehand, waray pa kita mga trabaho, di pa natin kaya. Okay lang ito, pero mila kami naka-t-shirt. Pero dahil, nakakatrabaho na ako, pastor, mataas ang standard ni pastor. Oops, dahil pwede.
Sarwal, diri. T-shirt, diri. Grabe na ni Pastor. Kaya kita nila pastora yan. Tigang pa ini habaol. Igabali ko ka mga to year 1950. Kung ano-ano na pinan ko, combine nga mga bado. So, best. Next, kita na to next Sunday ko nag-apply naton. Di ba kay, naya ka ni Pastor, nagsulot ka nga ni dress, gown, ha workplace. Kaya no, di pwede kung may gown ka, sige. Give your best. Bisa natin panulot. Parigo, gihapon, di kay talagsa ka na parigo. Rohiram os, pag-ayos. Mga babayi. Sometimes kitaan, rason kay ano diri na kabiling injowan mga lalaki. Di kaya ano, nangangarigo pan mga adto kalibutan. Mas nagpapahusay pahira. Mas kuan pa nila mga pamustor kaysa aton, di ba? Waray ka naman na puro pahamot. Level up gad gihapon. Di ba? Pag-ayos. Ayos-ayos gihapon gote. Kung waray naman, that's okay. Pero kung may da ka, nag-aayos ka pa workplace kaysa ha church, mas nag-aayos ka pa mga gathering nga workplace kaysa diri ha church, ta diri na ito yung best. Naintindihan? Okay, so, 2024 ha, siya tato mga babaguhon. Una, maamot ka na. Ikaduha, bilingon mo ang mga best ni mga bado. Kailangan sa Friday, Saturday pala, naka-hanger na ito. Lord, may nakatulong nga option. Kung gusto niyo mas mag-deeper pa niyo knowledge about it, pwede man niyo ka-istorya ni Sir Victor. Paano ka, sir, nag-prepare para Sunday? Paano pinaghahandaan na niyo mga susuloton? July, grabe ni July. Hitsamida pa nga ni. Sample kita yan, ha? Adi Apple, kita niyo, pan-vintage siya. Hi Kate, kita niyo Excela, ikaw pa yung sulot yan. Pati yan bata. Sir Jeff, Dada, hi Adam, paklaw daw, dam. Sir Victor God, di ba? May pakalo, may pamatching colorhan kalo. Tama na kita, hinihay na ka to. Hindi na nauli ang tagpaghingatawa. So, best hiyabog to kapag may cost ta aton. Diba? May cost ta aton. Best ito niya. Ikaduha, konti kang iya ha, pure nga heart. Pure. Di ba nayakan nga da? Mary brought a perfume made from a pure nard. Ano ba ang kakaiba or nakikitaan naton han mga original brands? Ano ang kakaiba ya compared han mga very good original? Ano ang may daiya? Di ba ma-open iya quality ngan nag-iiha-hiya. So ang diri nga ni mga original, hindi ko yan nag-iiha. So, the good thing about pure or original nga ni hiya, ang iya qualities and its endurance. Kapag maupay niya quality, tumatagal. That's why if you want the best, kailangan piliun mo ang pure, ang original, kasi di na nagawas ang best. So, di rin liwat inito sa iyo nga. To tell you nga, dapat mga branded iyo papaliton. Di rin liwat sa galiton. Ang aton gini-point ka ni dapat pure or original ang aton heart. Or, yun, authentic ang aton heart nga kan Lord. Connecting this to worship. Does worship requires a pure heart? Kailangan na pure heart ang aton pag-worship nga kan Lord? Yes. Kasi pure heart doesn't mean perfect nga heart. It doesn't mean nga diri nagsasala. It only means nga ang pure heart diri selfish, diri divided or diri distracted, but purely devoted nga da kan Lord. Sumaya ka naton nga pure ani mo kasing-kasing kapag ani mo intention, ni mo motive sa nimo ginimo is wala iba kung diri i-glorify lay Lord. Kundi simbahon kun lay Lord. That's a pure heart. A worship that comes from a pure heart is authentic hiya. Diri mo kailangan mag-pretend, di mo kailangan subad-subaron ng iba.
You will worship God kung ano ang imo way nga pag-express sa imo heart nga dakan, Lord. Pure ito niya. Di mo kailangan sumubad ang stepping nera, di mo kailangan gumuliatin, so kanan ira kaguliat. Kung ano ka, ano ang imo kasing-kasing, gini-express mo nga dakan, Lord. Authentic hiya, not to please people, not to brag about yung ano may daka. Dili ka nag-worship kan Lord for compliance or for show, but an ada imo heart is just to worship God, to glorify God, to adore God. Maray na iba nga intention nga ada. Ano ang promise ni Lord ang mga tao nga may pure heart? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ano ito nga promise? Meaning and see God, it means you will enjoy the nearness of God. The purer your heart is, the more nga mas na-feel mo niya nearness, and niya presence, and Holy Spirit, mas na-feel mo ito niya. Kaya nga when it comes to serving God, ang aton heart talaga nagmamatter. And purity ang aton kasing-kasing, ang aton intention. Kasi we do not serve God because may talent kita. Dito siya rin. We serve God because we love God. Ano nangyayari bugto? Kapag naunan aton pag-displayhan talent kaysa aton pag-serve God akan Lord, mau-offend ka. Pwede makamay da conflict or mawarayan ka gana. If an imo first nga motive to serve God is because you have the talent. Pero kapag ang imo motive when you serve God, it's because you love God. Ay, Lord. Mas na-bless ti Lord. Ngan mas na-feel mo niya presence. Kaya nakita ko iniya, and good reminder, ministry is not about looking for a place to shine, but about looking for a place to serve. Amen? Atron ko ha. Ministry is not about looking for a place to shine, but about looking for a place to serve. Remember, kung hain ka nga ministry yan na, diri ka ato para ikaw ang maging pinakagwapo, pinakamahusay, pinaka-sexy, pinaka-talented. Aadto ka para mag-serve. Amen? Sa pagpadayon na pag-serve, kung hain ka nga ministry, ayusalan iyong motive. Ayusalan iyong intention. Okay, so tapos unta na ini. Lastly, intimate worship happens when it breaks your heart. Nangyayari ang intimate worship kapag nababroken na ang imo heart. Verse 3, she broke the jar and poured the perfume on his head. And pwede man din niya basagon. May buhos na lang niya. Kaya no kailangan pa niya basagon. Kasi it's a sign na ginahatag na niya nga tanan. Lord, diri ako nagsasalin para akon. I'm giving it all, nga dahain mo. Nga di na nakita ni Lord, nga himaring, aniya worship, aniya heart nga dakan Lord is wholeheartedly. What actions, what observation, willing talaga ihatag nga tanan nga dakan Lord. Na-break niya. Do you think bugto wariya ka break? Imagine, 365 days, 12 months nga iya gintinirok para ito nga perfume nga babasagon lang niya. Diba? Breaking the jar would mean so much to her. Pero ginhimo ito niya. While others called it a waste, Jesus called it beautiful. Amazing ano? Have you noticed, bugto, every time Mary was with Jesus, ang mga tao around her iya per may comments, pero may ginyayakan. Remember, Martha complained to Jesus about Mary not helping her. Remember the time when Lazarus died, na misunderstood, han mga tao niya reaction na nagtinangis siya. Ginsinusunuran niya na makainat ini Mary. Ngan this time na naman, han nga ginimo kan Lord, madalat may nag-comments. Gin-criticize na natiya. Many times na break ang heart ni Mary. Pero all those brokenness leads her closer to Jesus. Amazing ano? Mas naging hungry palugod diya nga dakan Lord. Now, every time may mga gathering,
most of us, mayakan, itakon prayer talaga maging intimate kan, Lord. My prayer is to be closer to God. Bugto, diri ka maaraman imo ginaampo. We never knew how to make it happen para maging closer kita kan, Lord. We thought buying all books, listening to all preachings, reading the Bible are enough para maging intimate kita nga dakan, Lord. Ganyakan ko ini kasi prayer ko ini before 2019. Nag-pray ako nga, Lord, I want to be closer to you. Pero ibaan pag-answer ni Lord. Remember niyo bugto ang mga Bible character nga closest to God? Abraham, he was called the friend of God. Pero, anong ginhimo ni Lord na iya? Ginpahulat hiya ni Lord in years and years before ni Lord ginfulfill and promise sa iya. And you know what, bugto? Waiting is so much painful. It will break your heart 1,000,000 times. Naguhulat ka nga, sana one day ako naman an makapasar. Pero waray pa. Sana one day ako naman magkamadahin in permanent job. Pero waray pa. And sometimes na-question mo na ko, Lord, ungod pa ba ini nga imong promise? Na-break gihapon ang heart ni Abraham. Pero nag-wait lagi hapon hiya. Pero anong tawag Lord na niya? He was a friend of God. Grabe nga waiting. Akala yung madali it waiting, masakit, maguol. Damunim na question. Lalo na pag naikitaan mo nga, iba na receive na nira ang promise, ikaw magtitikang ka pala, otro. Pero bagto, like Abraham, keep on waiting. Kasi iba ang dealing ni Lord na imo. Who else? David, he was called a man after God's own heart, but he was broken many times. He lost his baby, he lost his friend, Jonathan, and he was exiled to desert. Ang damo pa nga mga brokenness. Pero anong realization ni David? The Lord is close to the broken-hearted. Di ba kauupay? Nga ni Job, he lost his possessions, his children, an iya wife gin persecute iya, gin despise iya, an iya friends gyap gin persecute iya. Kasasakit gihapon. Pero ano ang tawag ni Lord kan Job? Hiyaan, a man of integrity. Pero ano na-realize ni Job? I had only heard about you before. Before niya na-experience ang mga losses sa iya life, and persecution, tanan, na-realize niya nga, an iya idea about God was just an information, knowledge la. Pero dahil na broken na hiya, didahan may nangyari na yakilang buhay, na yakan hiya. But now, I have seen you with my own eyes. Kasi sometimes, mas authentic, mas tangible ang presence ni Lord kapag ada ka pinaka-painful ni mga pinagdadaanan. Imagine ka, I remember ang time nga, waray pa ako, trabaho na eskwela pala ako. Na hospitalidad 50-50 ya. Waray ako journal, waray ako sa Bible. Pero grabe ka intimate namon ni Lord. Kaya no katatangible niya presence. You worship God inside the CR, hamay harigi, nagsisik ka, oo, may mga upo sigarilyo, may mga pero nag-worship ka kan Lord. Nga that time kayo intimate mo kan Lord. Kasi nakikitaan mo, nare-recognize mo ano works sa niya hands. Kaya I'm telling you, bugto, if maybe, na-question mo yan na, ngayon karadam mo na yung brokenness, karadam mo na nangyari ha imo, tas di mo naintindihan. Ang pinaka number one nga reason ni Lord is, gusto niya maging intimate ka ha iya. Kasi maybe, tungod din mga nangyari ha imo life, mga achievements nga may da ka, naging reason ito, Lord, ginarayo kita nga da kan Lord. Diba? So, Lord, my purpose, kaya ano binabasag kita niya. Like that alabaster jar, kailangan basagon para magumawas tanan. Kasi gutila ngayon niya, opening naglilimit kita kan Lord, pero pagbasag nga ni kita, all out kita nag-worship. Diba? Dili kita nag-aalang pagtangis, paggawas ang tanan nga tanan. Kasi basag ka na, opening na yung tanan. Open na ang tanan nga window ha imo heart. Waray ka na wall nga ada. Nabasag na nga tanan. Kaya, all out ka na kan Lord. Nagiging all out, sold out la kita nga dakan Lord kapag basag-basagan na kita. Waray na nasasalin na aton. Diba? Dilalay tayo nangyayari.
That's why if you pray for an intimate relationship with the Lord, remember, intimacy with God may cost you a broken heart. Diri po, dami mo ginbasa nga books, dami mo ginpamatian nga preachings, it will cost you a broken heart. Bugto adi po, God doesn't want to see us suffering and in so much pain. However, if that is the only way for Him to carry us closer to His heart, He would never hesitate to break our hearts para makaptan kita niyan ti upay. Nadiri man ni Lord, di ba nayakan na Lamentation chapter 3, God doesn't want nga na-hurt kita, nag-suffer kita. Di man gusto ni Lord. Kaya lang, sometimes that's the only way para dumaop kita, kaya igaalaw ni Lord. Na pag maluya na kasi kita, di na kita, nayakan kan Lord, Lord, ikaw nan bahala. Lord, imo na ako yan na. Di na mula ito ginyayakan kan Lord. Pero at times na kaya mo nga tanan, okay la. Naharayo kita kan Lord. We would never seek God fervently and frequently unless we need His comfort, His strength, His guidance. Unless we need the assurance of His love. Kaya don't be surprised when life starts to become difficult. When people left you with no reasons, kapag may mga rejections, may persecution, may failures, karoy ka lang ni Lord kaptan ngan ighag. Kasi nahahag ka na lang ni Lord kapag sugatan ka na, di ba? Ha Ezekiel, ginmeditate ko ito nga passage nila, chapter 37. Nahahagla kita ni Lord, nakikerry la kita ni Lord kapag mga injured na kita, wounded na kita, nakikerry na kita ni Lord. Kasi di naman kita nagpupulo-puko. Kaya mo pa nga ni, sige, na-stand ka pa. Ayan na, kay, paray ka na kusog. Paray ka na maladaupan ni Lord nala. So, paray ka na nahihimo, kundi rihatag na latanan kan Lord. The beauty of a broken heart is, adi naikit ni Lord. Nagiging surrendered and dependent ka kan Lord. Ngayon maaram kita, surrendered heart is the heart of worship. Ito nga, mayakan ka Lord. Actually Lord, di rin ako maaram ano nangyayari akong life. Di rin ako maaram paano gumawa sini. Di rin ako maaram anong solution nini. Pero, maray man ako idea. Mag-worship lagi ako haimo. Magdadayo lagi ako haimo. Ita kong kasing-kasing haimo lagi hapon. Ikaw nan bahala akon kinabuhi. Mag-serve ako haimo. Ikaw na bahala akon family. Mag-serve ako haimo. Ikaw na bahala akon career. Mag-serve ako haimo. Ikaw na bahala akon love life. Mag-serve ako haimo. Amen? Surrendered heart. And then, naging humble and purify and kasing-kasing. And lastly, the beauty of a broken heart is, naging closer ka nga dakan, Lord. Diba? Naging harani ka ora-ora nga dakan, Lord. Way back 2019, an akong declaration na akong journal, kasi ako, Lord, I want to be intimate with you. Pero I have no idea how God will answer that. Not until may nangyari at nga, new ha akon, and then, dili talaga ya madali. Ako reya ora-ora. Pero ini nga quote, ginsave ako ini makadamo nga times. Ganaya kanya din, Lord, if it takes brokenness for me to get closer to you, then break me 1,000,000 times. Lord, kung kailangan ma-break ako para maging harani nila ako, then break me 1,000,000 times. Magpo, kakaiba hi Lord mag-answer in prayer. Kakaiba yan mag-answer in prayer. Kung nag-pray mo ini nga, Lord, I want more of you. I want to draw close to you. I want to grow in my faith. I want to grow in love. I want to grow in my journey haimo. Amoy ni ang mga prayer nga gusto ni Lord answer. But don't expect Him to give you a comfortable life. Don't expect Him nga maging easy lang nga tanan. If amoy ni mo prayer, expect God to break you. Expect God to send difficult people. Diba? Expect God to break your heart. Nga nangyari niya na nga year. Yan na nga year na akong declaration, this will be a year of breakthrough for me. Grabe. First month, second month, nga daha kami,
Grabe anak kong motivation, year of breakthrough yeah. Pero nag-change siya pag abutan, May. Na-observe ko na akong journal. So nag-change siya. This year, damo na ako na-encounter nga mga struggles sa tanan nga area akong kinabuya, family, workplace, relationships, and even akong kalugaringon. Damo ora-ora. Damo ya ora-ora. Damo na akong mga decision nga nahimo ko nga, diri ko gina-expect nga himo kong kuliwat. Damo. Ngan, time nga nakadto ako, nag-travel ako alone for 4 days adto. Nakadto lang akong hotel lagi na saan. Nasulat ko akong journal nga, Lord, I ask for a breakthrough. Little did I realize that breakings always comes first before the breakthrough. Yun nga year, waray good masyado nga breakthrough, mas damo ang breakings. Kaya nayakan ako, Lord, now, nga break mo na akong heart, I am waiting for my breakthrough. Nauuna ngayon. Word nga breakthrough, break ngayon ang nauuna. Diba? Magto ano nangyari, hain mo yan ang a year. Kumusta ka? Kumusta ni mo kasing-kasing yan ang a year? Again, hiningasin particular scenario. Hatanan nga present nga tao nga nakadto. May ada pertinent people, may mga educated nga mga tao, may disciples, pero na-capture ang heart ni Jesus kan Mary. Mary, nga may dara nga alabaster jar with perfume. Tungod, Lord, after hiya, han mga kasing-kasing, nga nag-worship pa iya. Nga aadaan pureness, aadaan authenticity. Di rin nagkukunwari. Despite han fact nga pwede na broken ang heart ni Mary that time. Bugto, intimate worship happens when we give our best to God. Kapag ginahatag nato na aton bugos sa kasing-kasing nga iya. And intimate worship happens when it breaks your heart. Diba? Mas real, mas authentic na yung pag-worship kapag ada kahan pinakamakuring nga part ng imo life. Diba? So let's all stand. Bugto, let us close our eyes. And as we stand before the Lord,